للرواني Di nêv bizavekiya tund û tîjiya di cewê siyasî yê Tirkiyeyê de di Rojemborî de li Stenbolê çend Kurdên hêja Fehmî Atmaca, Haluk Öztürk û Mahmud Çamlibel ji bo xaniyekî yê çand û hunerî li Agriyê li ser navê Evdalê Zeynikê ava bikin, şevekiya piştgiriyê saz kirin. نعم عرسك كبير هذه عاصمة دايما وتخازن شيء باشي Karsazek Kurd yê li Swêdê jî ji bo xanî ert ji wan re kiriye. Lê pêwîstiya wan wekî Komeleya Evdalê Zeynikê hêj zêdetir li alîkariyê heye, heya bikarin xaniyê Evdalê Zeynikê ava bikin. Bi vê mebestê gelek Kurdên li Stenbolê yên dewlemend û rewşenbîr jî di şeva piştgiriya bo avakirina xaniyê Evdalê Zeynikê de hatin bahev. Dengbêj Kazo, Mehmedê Beyro, Firat Başqala û gelek dengbêjên dî jî bi dengê xwe yê zîl û zelal şev şakirin. لما بتعمل سنة خد شالوني بالبلة مالك شد شفاك ومغانا اقول واحد لما واحد من واحد لا ولا واحد ودلو واي 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 أفضل شي برساك القاي كلكم على تشوتي ولا تحمل شونا لبني بريد لا 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 لكرمي كرم الصاني وشواب حالة حسم هيز وصاني أريكم أخرامون شيروان مدايا فروقانات مشكتنا زمام السردوزاني ساني فارو شاقي تعودالي زيني كلا جواكام ودورن دين بيجي سرمالي ممد فاشا والله تذكري لا 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 السردوزاني إسان بجاته سرو بلنغاز مايل أيواني بلد شما تشما نابيجي كرم كورا لا 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 الديواني دولوم دروج خوامنا گرم گرمستانی شوی خوامنا ویته 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 لومنا لیلم دو خلقین دا کریا تکان و تکان مرابن خودین دا کریا گرزا گرزه برجیانی کای آخ دلمی هو یو دلمی شاروی آخ دلمی هو یو دلمی شاروی Evdalê Zeynikê wekî mîr û pîrê dengbêjiya Kurdî tê zanîn. Ew di sala 1800 de li gundekiyê devera Agriyê hatiye dinê. 113 salan jiyaye, di heftî saliya xwe de kûr bûye. Evdal wekî dengbêjê Sürmelî Mehmed Paşa xwe bi nav dike. Romannivîsê nav û deng Yaşar Kemal wî wekî Homerosê Kurdan dide nasîn. Homerosê Girekî nivîskarê İlyada û Odesya. Ew di qernê nihê de yê ji beriya zayînê jiyaye. İlyada û Odesya wekî berhemên edebî bûne bingehê hemû edebiyata welatên Rojavayê. او دولمند وی دوره آغا بگ میر حاکم ناوی یکی نای خواندنی افضل چی دست خو دریج دکر پاش دکر جبوی دوارا خو جبوی ادارا دنی پاش دکر لی جمع را زیر Beşik dengbêjiya Kurdî jî wekî çavkaniya sereke ya ziman û edebiyata Kurdî tê zanîn. Tevna hişeke hevbeş yê zindîhiştin û berdewamiya hest û têgihiştina neteweyî ya milletê Kurd jî di nav xwe de diparêze ev hunerê dengbêjiyê. Dengbêj wekî gencîneya zimanê zelal û delaliyê Kurdî her bûyerekê bi gotin û newaya ka ji dil tê û wêneyê ji gotinan xemilan dî derwazeyên dinyayeke nû li ber me vedikin. Her wekî xaka Kurdistanê û wekî zimanê Kurdî, dengbêj û dengbêjî jî diyardeke taybet e ya çanda Kurdî. Lê gelo ji bo parestina vê gencîneyê wekî ferd, wekî komelge û wekî müesseseyên neteweyî em çi qas berpirsyariyên xwe bi cih tînin û vê gencîneyê diparêzin.
او دنگبیجی کو ایرو دنگبیجی دکن مرد کارا بیجش سدی هفته هشتیوی بر همه عبدال زینی که دخونن و کاملا ام دخوازن اوه چاندا دنگبیجی کو نقده چاندا دنگبیجی بر دوام بکه د سال 2013 دا ما اوه کاملا چکر اوه کاملا هانه نا ام دکری دانه روش آبوری دا گلک روشه که خراب دانه ام دخوازن سر ناو عبدال زینی که بینا کی چه بکن و لسر بینای ناو عبدال زینی که بنویسن که ناو عبدال زینی که خراب نبه او جی بوی پیش روزا دنگبیجا که دنگبیج ناو عبدال زینی که ببینین دنگبیجی بیرانه کن ناو دنگبیجی بدومینه گوتن یا عبدال زینی که وها دبیجه تمولاو بلامرن هبویا قلبون دل رزیل و قربون و فقیری قط نبویا لو ما دوی دل عبدال زینی که فقیر و رزیل نمینه ایدی دوی دولمند و مؤسسین کرد لمیراس عبدال زینی که خودی درکبن او عبدال زینی که به خودی نمینه امجی کوملیا عبدال زینی که پیروز دکن و سرکفتن جوان را دخوازن محمد سانر کردستان تیوی استانبول